Bathweso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV. Tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Lekgotla la Bosetšhaba la Badirisi le begela mosireletsi wa setšhaba ka go diega ga dituelo tsa badiri ba dipalangwa. Mo go tse dingwe, Asaneng o ne a neelana ka ditlankana tsa borutegi go maloko a katisitsweng a puo ya diatla. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Lekgotla la Bosetšhaba la Badirisi ba dibese la Aforika Borwa le itsisitse maikaelelo a lona a go tsereganya le mosireletsi wa setšhaba le Komišene ya Ditshwanelo tsa Batho malebana le go palelwa ke go busetsa dituelo tsa badirisi ba dipalangwa tsa barutwana mo dikgweding di le mmalwa ga Lefapha la Tsamaiso ya Dipalangwa mo Northwest. Go diega ga dituelo go bakile mathata a go isa barutwana dikolong jaaka bathapi bangwe ba ise ba duelwe go tloga ka Ngwanatsele wa 2024. Ga re tswelela pele ka tsa mono Northwest, Mokomišenara wa nakwana wa sepodisi sa Northwest Major General Patrick Asaneng o ne a neelana ka ditlankana go barutegi go maloko a le 20 ba ba neng ba katisitswe jaaka bafetoledi ba puo ya diatla kwa Potchefstroom maabane. Major General Asaneng o ne a rotloetsa baamogedi a re tlhabololo ya badiri ke kamano e siameng magareng ga mothapi le mothapiwa e tswelang matlhakore ka bobedi mosola. Then this training that you have received will assist the organization. The next benefit for the organization is it improves the organizational culture. In my opening remark, I said we are an institution that is not only based or that is hierarchical, that is based on a rank, but we have a culture. There is something that makes us unique as the police. What is the culture of policing? And it is through a commitment to training and development that we can foster a positive and supportive organizational culture where employees feel valued and encouraged to learn and grow. Then, lastly, training and development benefit for the organization is it enhances communication as well as collaboration. It enhances communication and collaboration. Through training, we improve communication and collaboration skills. We are part of a team. You are part of a team. So when we collaborate through you and we work, the organization will be in a better position and there will be improved problem solving. So it is important that as we go back, Colonel Uwesteza, we make sure that these certificates, these members are utilized effectively, district commissioners. We are not yet, General Oliphant, at a point where we would want to be. Ideally, particularly in our frontline services, Brigadier Utuki, we would want a situation where in every shift, every relief, we have people who are trained in this situation. So that when people who are differently able to come to our CSCs, come to our police station, they are able to be assisted. As we conduct patrols and we go around, sometimes we come across people who are lost or are missing. And we try to communicate with them or we try to ask them, we cannot communicate. And that is where now it was realized that it is important for the subs to train our people in the skills and the training that we have received. Re diwetsa fatsa porofense mme re tsena mo go tsa bosetšhaba.
Balaodi ba semolao ba tshwere tsala e tshepiwang ya lelapa la Gandlovu mo tiragalong e botlhokwa ya kgetsi e amang mmegadikgang Asiri Ndlovu le molekane wa gagwe Zodwa Mdluli. Motho yono ke mokgweetsi wa e-hailing yo kileng a direla lelapa ditirelo tsa dipalangwa. Batho ba bangwe ba le bane ba ka fa tlase ga tlhokomelo ya sepodisi tebang le kgetsi eno. Mogongwe le molatofadiwa yo mongwe Lucky Sikhosana ba latofadiwa ka melato e le mebedi ya go thopa ka dikgoka jaaka balaodi ba tsweletse ka dipatlisiso. Babelaelwa ba solofetse go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ya magistrata ya kwa Mhlanga ka moso. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Bokadinale ba le 133 ba boetse kwa Sistine Chapel mo mosong wa gompieno go bouta gape tebang le go tlhopha mopapa yo moswa. Mosi o montsho o ne wa kua mo letsatsing la maabane kwa Sistine Chapel e le sesupo sa gore bokadinale ba reteletswe ke go tlhopha moeteledipele yo moswa wa kereke ya Catholic ka nako ya ditlhopho tsa bone tsa ntlha. Diketekete tsa batho di ne tsa kopana kwa St. Peter's Square go letela mosi yo o neng wa kua mo e ka nnang diura di le 3 le metsotso e le 15 morago ga gore bokadinale ba tswalelwe. Dikutlafa tsa boditšhabatšhaba ga jaana re tsena mo go tsa kgwebo. National Financial Ombud Scheme e rotloeditse maAforika Borwa go se phumole dipholisi tsa bone tsa insurance kgotsa go kgaotsa go duela ka tlhomamo jaaka maemo a bokete a ikonomi a tsweletse go ama malapa. Seno ke jaaka bontsi jwa batho bo akanya ka go fokotsa ditshenyegelo go akaretsa insurance e seng ya bophelo le ya nakwana. Moombadi-mogolo wa Non-Life Insurance Division Edith Teizera McKinnon a re go botlhokwa thata go nna le insurance segolobogolo ka dinako tsa mathata a matlole. Tla jaanong re tsene mo go tsa metshameko. Pele ga motshameko wa bobedi wa makgaolakgang wa Champions League wa Arsenal kgatlhanong le Paris Saint-Germain, mookamedi wa setlhopha Mikel Arteta o gateletse botlhokwa jwa gore batshameki ba nne le boikemisetso mo dinakong tse di botlhokwa gore ba nne le tshono ya go fitlha kwa makgaolakganyeng kwa Munich. Arsenal e ne ya fengwa ka 2-1 kwa Parc des Princes le go fengwa ka 3-1 ka Laboraro. Setlhopha se fositse go fenya Premier League mo setlheng se se fetileng ka go se fenye Manchester City. Mo go tse dingwe tsa metshameko, setlhopha sa basadi sa Aforika Borwa se ne sa fengwa ka metabogo e le 23 mo motshamekong wa One Day International kgatlhanong le India kwa Primadasa Mabani. India e ne ya nosa dinno di le 337 ka dinno tsa ga Rodriguez le Sharma. Aforika Borwa e ne ya nosa 314 ka tsa ga Dixon le Tryon. Proteas Women ba tla konosetsa kgaisano ya Tri-Series ka motshameko wa makgaolakgang kgatlhanong le naga e tla tshwarang motshameko Sri Lanka ka moso. Tla jaanong re di wetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Lekgotla la Bosetšhaba la Badirisi le begela mosireletsi wa setšhaba ka go diega ga dituelo tsa badiri ba dipalangwa. Mo go tse dingwe, Asaneng o ne a neelana ka ditlankana tsa borutegi go maloko a katisitsweng a puo ya diatla. Re di wetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke o Tshepile Mokate, mothweso sala sentle.